Ai selalu ditujukan sama pastor terus katote. Tuh langsung ngangreta. Toi. Karena hia lewat perantaran hia tombolite. Cocok. Yo, tapi keren Michael. Yo, Itu acara ya redami kampung itu goet du truk tai. Yo. Truk tai sodo da, ma truk tai dua tiba sakramen nikah ya, Pak. Yo. Kami sakramen kawin dua podo anak somongko bolo meranga di maromo. Cos goet dua podo anak somongko bolo meranga di maromo. Udah cok dia goet valen lah lihat ma tuang lain. Mungkin tombol itu. Begitu kalau dia sambung kata gue apa tuh itu torok tadi Natal kalau gitu coli dia goetna kemudian cok dia tiban lah tuang itu dua pasca kalau gitu itu ada perlu ada pertamanya sengaja eme ceken torok tai atabat aku baik aku mendiapat mendikoet torok tai ceken Natal ataupun pasca Arabang kalau gitu. Lo Natal deh, lo Natal. Natal. So, Natal muri. Yo. Ayah ku ngangubangkan lelenta nunduk sama neko luas muri keren. Luas anak kowe onim baru bone dite pun nggak sama gitu. Yo, ite ma pastor. Atale tante balaro jauh damit umasrani. Seven kita. Emera pante parukini aban. Jadi ya, yo ite ma pastor. Atale tante malaro jauh damit umat serani. Ona mai paroki. Emerapam paroki Santo Stefanus iteng. Lesoho kami ikuliu ongkodo kopeoles padir bayren tu sai etan ngaso ban labang apa? Ban labang ngase. Atake belebe salantarang hobje kita tahunkan. Nai canggit kami itu kacalele. Leban congin piang poera ngaune. Aile soko kami padir bayi rentusai. Mai leok compang altar ngeluko sengaja. Aile soko nakagu kapun muri Yesus ataluas neo onebien. Boni mahitun kole kami ma pastor. Ai tereng olo main sampai tekoon kami. Do sangeda dung kata gua mendodam. Lani ngone mele soko kami no otas lami po norkun. Sangger situ do ngagurung ketda. Aile soko kapu gunakan mau ringaran. Bor makitun rupandami ma pastor. Aite mingata letante malaro jauh damit umat serani onomai wilayah misalnya wilayah 1 te ko wilayah 2. Onel soko kami udah sengah sangga. Ho osmet condor lam. Sangger lo ngagung ketdan. Kendami ma pastor. Pati ko temani ko dengan dami kurtu ma ngalis ko naik kami umas serani. One temu tanah Manggarai. Ko tanah lino sengaja. Tesuan ma pastor. Bidang kota mina ko nanay dami umas serani. Kurungan cengkoe. Mai rindu ke kami ngaji minggu, mai ngaji ke bilang bari. Kami ngasang boleh kalau ke ngasang baca ngasang tarasikar ngasari nyampur ngasang lucu ngasang temek ba ngasang mbau ngasang eta musiko dami ngasang jengok lilu ngasang bikola wa ngasang. Lani bone mai hitun ma pastor. Tuh kalau mangan cuanan kulir mendami. Ho kol seroti agu anggur. Ata batara beki agu dararun. Muri Yesus, aku sanggen gejur kue dami. Tuh mac banar mendami ma pastor. Hitus jer agu gesar dami. Tiba ko sina senget kolik. Kepok toer bengkanang. Yo ite ma pastor. Atale tante malaro jauh damit umat serani. Ona mai paroki. Emerapam paroki Santo Stefanus iteng. Lesoho kami ikuliu ongkodo kopeoles padir bayren tu sai etan ngaso ban labang apa? Ban labang ngase. Atake belebe salantarang hobje kita tahunkan. Nai canggit kami itu kacalele. Leban congin piang poera ngaune. Aile soko kami padir bayi
rentu sai. Mai leok compang altar ngeluko ngaji. Ai le soho. Nakagu kapun. Mur Yesus ataluas ne one bien. Bone mahitun kole kami ma pastor. Yo. Ai tereng main sampai tekoon kami. Yo. Do sangeda. Dung kata gua mendodang. Lani ngone maile soho kami no otas lami po dorkun. Sangger situ do ngagurung ketdan. Ai le soho o kapu gunakan. Mau ringaran. Bone mahitun rami ma pastor. Ai te mingata letante malaro jauh dami umat serani onomai wilayah misalnya wilayah 1 te ko wilayah 2 onel soko kami boleh sengah sangga ho osmet condor lam sangger lo ngagung ketan kendami ma pastor pati ko temani ko dengan nai dami kur tuma ngalis ko nai kami umat serani onet temu tanah manggarai ko tanah lino sengaja Tesuan ma pastor. Bidang kota mina kuna nanai dami umas rani. Kurungan cengkoe. Mai rindu ke kami ngaji minggu. Mai ngaji ke bilang bari. Kurami ngasang boleh keloke ngasang baca ngasang tarasikar ngasari nyampur ngasang rucu ngasang temek pa ngasang mbau ngasang eta musiko dami ngasang. Jengok prilu ngasang bikola wai ngasang. Lani bone mahitun ma pastor. Tuh kalau mangat cuanan kulir bendami. Ho koles roti agu anggur. Ata batara weki agu dararun mur Yesus. Agu sanggen gejur kue dami. Tuh mac banar bendami ma pastor. Hitus jer agu gesar dami. Tiba ko sina senget kolek. Kepok toer bengkanang. Te lami stipendium itu. Oh gitu. One amplop bone itu. One amplop bone. Itulah tante. Tiba lah. Mau di sini lagi. Pastor Howolo. So kira-kira contoh gue kulidihan namanya. Yo. Ndema olam itiban. Apa atapati agu jari dite. Tilir agu gesar dite. Etan ngaso wan lawang ngasih. Po kurela kutiban sangger gesar agu tegirite. Maiga ite sama-sama ngrone altar hoo. Kuru ngaji lite one meja ngeluko otoong. Bone mahitun ma agunde ho lakutiban kepok. Jadi memang bahasa kepok ote sampai nian kau tetap terakhir kan kepok. Larincan. Jadi Laringa itu poti bas liha. Tiba pertama itu roti agu anggur. Agu amplop stipendium. Baru buah agu lime kue hot badami one jam persembahan itu deh. Itu siapa gue dua condo itu. Condo. Condo persembahan iyo. Takunga misa Natal. Natal. 2 cahaya amor Yesus begitu. Selama aku sekali untuk ke Paskah kali gitu. Selama boleh kali itu. Paskah te. Dion kali itu ya. One Paskah tuh boleh ha kali. Tapi one caranya tegi bedas. Apa beda? Ai one Paskah ote do calang agu copel. Ndekok one be. Oh, harus kosong kita lowong situ. Jadi one bayar. Coba kita contoh itu apa? Itu ay kafe kita itu. Yo, ite ma pastor. Atale tante mbala rojau namit umat serani one mai paroki. Paroki santu apa kata itu? Caro. Lesoho kami kovieho kami. Ikurliu ongkodo kopioles padir bay rentu sai. Etan ngasoban labang ase umat serani on mai wilayah hote wilayah 1 wilayah 2. Ai ite mimpat agunam. Atale tante malaro jauh namit umat serani. Ai lesoho mor Yesus. Emerapang hiate to koleba may buwan.
Tegidami ma pastor. Ayami don rek kau tamu ni biogan. Do calang tamu ni tanah. Lani boleh menghitun rumandami ma pastor. Ho selami condon. Por ami kalingasan tere no mai jami boleh keloke baca tarangasan. Si karinga burungasan rucuk. Kan do tahun selami sanggeda ndeko kuni beo calang unetan. Lani boleh menghitun tigirami ma pastor. Bidang kota minak kami. One umat serani. Pantil kota manik one naidami. Kurung ami nganceng. Boleh keloke baca tara. Tela galang ketiak. Toy marwang kanang dami ma pastor. Hitus tigi agu sardami. Lewat one mai roti agu anggur ho. Paning boleh mai hitun ma pastor. Toy macbanan rapan dami. Hitus keng agu sardami. Agu buali mekodam. Kepok. Selalu kepok. Selalu kepok. Tiba lihat sinemain gitu. Begitu tiba lihat ma. Aiho olaku tiban. Gesar agu tilir dite. Toy macbana ko laku. Camat-camat ko lengrone altar ho. Ngeluko. Kuduno o selite podor tong. Sangger do ngagulungket. Ko dekok one beo dite. Segala gesar dite. No o selami podor. Camat-camat ngerone ngeluk. Meja altar ho. Boleh itu demoriga. Itu po bahas bahan persembahan soalnya kan. Selesai ya bu. Begitu boleh selesai itu sengaji. One cekeng persembahan dapat nikah itu tak don ini. Yo ite ma pastor. Yo. Ai selalu ditujukan ma pastor terus katote. Toy langsung ngangreta. Toy. Karena hia lewat perantaran hia tombol ite. Yo tema pastor. Atalitan temba la rojau nami tumasran. Lesoho kami kope oles padir bayar itu sai etan ngasoban lawang ase. Mai cono bakara gudevad. Misalnya kiradu sagu hiaya pate. Haju hawatu kan. Jadi ya mai dami ma pastor. Mai condo agu bakar. Anak dami suamongko. Ikaju agu batu. Tegi dami ma pastor. Tadang ko agu deus on mai set sagir tay agu nendep. Kendami ko lema pastor, poro ise kali ngasan tere no mai dise. Rindu quest sama ngominggu. Raes ko met sama kaen. Neka ke mga penengete pombo mo seko dise ngasang. Rantama bakas neo kena. Kuas neo kota mo seko dise. Tedeng neo main sampai agu mata dise. Raone ajo. Poro ise kali ngasang raone ajo se ngasang. Sabi ni hobua. Toy kul macbanan ramandami ma pastor hitus keng gusar dami. Boleh keloke sugi. Poro ise kali ngasang tereng no mair se boleh keloke baca tar ngasang. Sikaringa buru ngasang rucuk si ngasang. Kando dango. Mosiko dise. Temak ba mosiko dise ngasang kain kilo dise. Baru ngasang eta. Jehok lilu ngasang kain kilo dise ngasang. Wiko bai. Poro ise kali ngasang mosiko dise. Tereng no mair ma pastor. Tai calbai semua sekali sengasang buru calboci. Nevar buah becak belas. Toy macban ramandami ma pastor hitus keng besar dami kepok. Begitu tiban lia tuang bulu maite. Romoko pater. Ma sanggeda keng agusar dikte. Ho selaku tiban. Sangger condo agu tilir dite ho selak podo mai gat sama-sama dite ngrone meja altar ho kudu sangger taung tegi agu sarite podo taung selite ngrone meja altar ho. Terima kasih ma pastor. Gitu kole lihat sinema tema terima kasih. Itu baru tiba roti agu anggur tega agu sangin buali mekodise. Itu koya ta pecing agu bayar aku mendikoer la tanta one torok taete ko curu Mekah. Luar biasa. Terima kasih banyak. Vali dia nakadelek tiba dia la tanta sanggeda nangaris tukang enggak ditia Krain Mikael aya politan redintang sanggeda apa tu pecing ti
tombo taong sangat dapat temu pudite luta goet torok tai Yo. di gereja. Pung on maya Natal boga Pasca gitu kalau ya podo anak somongko polo maya rangat maromo on bong batelon to morivo on gereja. Gereja. Jadi terima kasih teh. Yo, Latan sa sangat. sangat pucing mau baik. Jadi mungkin puno main ka sangat dah sekaya on itu mutana atau nanang belajar gue tuh dulu tuh mungkin tunti kemuning di sengker musim. Yo, Kita lu tagu lorong di se kut pakai di se dua cekeng ame imbilain kuta torok tanah gereja. Yo. Jadi validi hati bedia lah tanda terima Terima kasih kasih. sekali. Yo.